Why is this information today important? Because differences in Biblia ni yoka onasie mesie, onasie kanisani, onasie ndoani, na twa manake la mundu potential yake tweke obingi sana na nitudhanie andu meke hata mamuthuku mengai kanisa dito da sile ona stress mundu thitongwe na thithika pamu no. By the way, tongwe na atumia ondo ambe atumia ni aume. Men kawaida tend to be more conservative than women. Amana ni wonondo aka ni momo ka thini mabinda maingi na ni mama nya olutango ko ndhe makanisa ni makibeba aume ti laisi umone ni waumie ba na athi kanisa zingi pebina indi ni wene aka na wona mundu meuma athi uthambililia yewe indi aka ko ndhe ni mathaitha to kitumi matinda maibothewa maile ni mendo bothewa are we together na go mabinda mwene mabata mo mazukumia aba bo indi aona umemo na mabata mundume no balawi na mwaona ibingizika akita ekalamusi nundu emanda control, emanda order, emanda usubio nundu ni wabwanika. Women do it much better, which only means kana to elo manenga value kanisa ni nundu mena mawoni tutamona na umeni manengo nda nundu mena mawoni tutamona. The way we approach reality is completely different. Ende nemo kwati endewe undunge nithika atumia alama tongoze kanisa ni aume na makotheto kitha me aume alako ama mabinda mangi ondo mundu wakwa no wo wende otwika conservative nithika thiru na undu thethi chaba no ni mwana undu methi chaba atumia komeka na yu anake maisunga maina thina indi atumia ni moto anange vinda undu kiko you make sense, and yet we forget kulauka kuko ndhe kuivata ikanisani indi imo kwati indi. By the way, this is our future church. Na tukona maisunga ngaba maika to ha maisunga u ndwetele mwetu wiba atyezambe ya kale na dha kadatu hindi ele kanyeka le wa akatata usunga bamweme na no manja mama mbeo dhukuma vilivo akawele cha itambi kama ndondo wezicha ukaemwa na ondo mundu wakwa ondo nakuandikwa wekala mme aoni ambosi ondo wakwa tambesa na wasuvya ndo nikana ikanduka thelelwe. The more conservative you become, it is inevitable, it is life. Ni weta unikana tuwasieka na anduma mwika, they have value ikanisani. Na tukiwete tuino uwa ila mekoka na meosonga undu mendo soka na mekuina please tuyanduwa ima tumomesie. Hallelujah. Please tumomesie. Na indi AIC madhinani matukwata nundu mapinda mangi takula na dhukuma tutongwe uwe na tumia mena mbesa okeza kwithia nundu mena mbesa mena ka security tatumia swala na dhukuma kundu kumwe na dhukuma kundu nimeona mo nimabikie na nimekona bata ile kuthapenda mundungi wale kweka hata wale onena na tionde ameni medho amile muno la manavika retirement hundu yu medho nundu mabetanza amani itakwazia kana maibata na tuma yumisia aingi bata kuma nimendao na unubani wonde medho mewanuve unubani nuno na ndikuandikitwe nesa mutumia wina miaka 70 na oba ndakaandikwe hindi ni mno mekwithe mesi abo mundu na miaka 80 nini si umwe wanengia mabasa kwa jamu thina wo unubani kila wasa anengwa kindu taona mutumia ndau maona subu lakini mabasa kwa jamu fasa mwaseo kota umundi na kujambe onde ngili weza kwa mabasa makuli ngili ndo amiono umundi ni akawita kana itao kaeno nubani mutumia ndazi okionza amani ndio mane okuni oku ona mwaka ndo athela enoka.
kutwika andu maina mbesa mbingi ti kwa ti valuable kwa ngai maniko mange mazia Yesu Kristo aisie Mbee wasi chao ima nuni si chao ndala indi mwana wa mundu nde chao akethwa asia yawa uthui ndethwa aitikilwa nando na aingi Yeova utumite ti andu mena mbesa nundu mabinda maingi ala mena mbesa na masienda muno ona unga ima imuthukuma amekwaza ni makwata wani wendi wa chao na bebata twithasie kumokombosu wa wendi wa mbesa wisio lakini ikala tautena sio ende tuimwendi niwona zazia ewa mundu muzeo uwangale andwa ndiko wengale yaku wese kwenda wako manana mundu ni wa mugwa Pastor Mary tukatate umbita manaka unayo na mwe la noke kwa lambeni yakuna na nakukizia mbena manata no please don't pass me wo wangale itu kenili ito tuimwendi na wakite numba tukamambera hayako mwenyewe aye manda numba ndanda uziuka kivolo onadenda kutinda bo zitindeva sekwithia uthi waku ni watethia antu ndi mo kwiwa please pe mwana kenata iye muno na namuvothe. I think I've said this before. Wangalinzao nanda twanite miaka 25 26 ngalinzao mana nana ngilina awie cash kote uya museo nela netiwa muzitu bothe imwe natabise mwanake ngalino yo baba unenga mitwikithia yandwa wewe kuna aluzi minengane wewe kuna madhiko minengane ti angali udhiwiane kwa ndokula kukwendwa isi angali ya ku weekend naweza kwithia mwanake ndaiwa kainuni uyuni wako ate angali ni wamesiangana ni wamana kwikundu kuwa wana manzeo kikopei kikopei ni mukwizi kwa umanake usuna mapindamwe ambie kila weekend kuthi kikopei na nana imake mabika bandu mambe akwenda mawidho wamwe na manane mawidho matu mwane kate nginya kikopei na vuku I love you ai maka dena ma hendi kula kudani na mambe onyoke anyoke nginya uya awananga uka unoete uka wimumile withukumata abutu wakunywa na nundu wa itaisia obutwa elangale kikopei onandabika accident ngale ya dela pio njise tani waibiwe nani enyute sidhiwe sindo siando mangai. Haleluya. We mwaitu kakuona kamuka mwana utakenduka kotoza ke libero kambe ututaba katia kadhikola kambe obwango katia please kama mukule ndi kwa windia ni mumbile perhaps ini Mungu atia please aini chao ona mililia bandu ona akithinduka ambothi ambao minukililia nundu andosu ni mema wani kuminukililia Mungu atia ndi na wenda minengwa sia obwa munenge na uthika la bona ake muminengwa mwemwe hainzi yangi lakini makwata meoka nundu nono obwa bwanika no edwa nati yake ndo na bado endo sisi ya TV na ndo libaro kwa ima TV masia ya kila kindu indi conservative news ndeoja mahakamani na maimi na ba please kamoka mwana u ndukaka kuidhanie. Haleluya. Kakaima kakeana. Haleluya. Aziviwe Yesu. Amen. Wona waandikwa na mundu ikibadhukanyo naku tani ya stress sisi ya strength yake na wimwekea mandola utono tiwe walikabo etwa hebo halika uyane na ambililia mina plia aye tukatata udhisi wakaoba minukililia far much better asia hii labda nundu wa kudhina kwingi muimanda visi you can be very conservative women ambeze cha kuitumiwa nae
Na nundu mvizi umatha na thina wenda mwana waku atwike lawyer no twika lawyer pandi kwenda kendo kingi. Undu naku imena mbeze yaku ciana ngike ile ucioka. Ende mwanake waku no gwithiwa lenda Asūnga maminye nombiwe wa Asūnga. Nombiwe wa Usemba. Nombiwe wa Kwika. I have a very sad story. Very sad story. Computer ai susie kila bandu. Lakini wewe ndakuta na computer. Sienzao. Ipenda duna edhayo. Or you early 90s. Na you one of my family members, my sister akulwai wenda ikachao. Asa nenda kwika computer. La sienzao la mdu andumateze computer ili chao. Ede wa no wezi computer na ayo mandike azia mabinda ombe computer ndikesa udhonoka duplicate photocopy. Eda kwa mubata kwika computer ipinda thiu. When just computer was coming. Azia andu masembete kuko mbe mazembe ya computer nundu wa ease of writing, ease of ne kuandika chao, lakini mabinda ombe pakeba pena bata wa secretarial shorthand. Kwika la kwa mubata kwika computer mwiseza kwa ka secretarial. No kulia eba ni weke computer umundi almost 25 years ago. Umundi eba tobe tukawanisi ndo tusiaisie because we are conservative. Umundi wesu bano wako ni tuthanda ngo. Mr. Ndebe ni mwalimu ansomedisia watabizo ndo mukawa mseliasi. Atabise no sabale ni saa 12 lakini mama tuisa ile ndana mauma evite wo ndi ile kini chao na yu esa ulikangalini ma boda boda ombetuki nipote je finish changale wa hadi sabale ya dasa na maji bila ita mama kuna nini katika ningu yuanza unapata ningu yuanza inza ya kumadha buka ningo kwa nini natumanya kata adatuka na ende ila ali nianza wala mama wala bubuko wa chawati dia bea mandasi dia mandasi bea wata kuja mesa walini na no moda chawati hii mzee akulia ili hizi umie ba acha tumie na mazao mbiu yao everybody is valuable before God. No, tutuite kila mundu amukumeuya wao. Ule ndo kwa sia kainde kendo ndo amundu nawe tika niki hata. Nenda wasi mwiga Yesu. Mwiga Yesu. Asanda. Nundu wa ubuani wako. Watu buanisia. Tumbikite kibabukano. Na kondo wau netwa ele kweti kilana kusubiana kunenga na ndai ya neno twa nenie neka twekie tukimudhiando mombikite kibabukano ametweke na mabinda onde nekie mambo na lea kwete kilwa na vudwa nango na mamonda nenge yumumo ni maike na kumadha siya ende yu bikie bila wabeba mudheu landa siya mibakala uya waku niko kume na udhanga kwenda ni kwa dede mwe na wika. Hallelujah.